tajak tak semara maulud Nabi tajak-tajak hai abang tajak terbaca zikir berzanji tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi baca zikir hiburan irama seni Allah Allah baca zikir hiburan irama seni Allah sabah saat malam selanyan azab ringan ke Abdul Uzza nyan ke Abu Lahab gara-gara digomnya senang hati gembira Allah sabah saat malam selanyan azab ringan ke Abdul Uzza dan ke Abu Lahab gara-gara digomnya senang hati gembira Allah pulang getanya yang Islam yang beriman ke Rabbana pulang getanya yang Islam yang beriman ke Rabbana dalam syariat Muhammad Rasul Mustafa Allah Allah dalam syariat Muhammad Rasul Mustafa Allah jahai adik tajak tak semara maulud Nabi tajak-tajak jahai abang tajak terbaca zikir berzanji tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi baca zikir hiburan irama seni Allah Allah baca zikir hiburan irama seni Allah pemalun kadungan ayah tak pemeriah maulud Nabi membeta patih tikun bid'ah sebab dalil Allah hai pemalun kadungan ayah tak pemeriah maulud Nabi membeta patih tikun bid'ah sebab dalil Allah yang ke Nabi Sayyidil Anam kebahunan Rasul Ilahi yang ke Nabi Sayyidil Anam kebahunan Rasul Ilahi sayang ke umat Gajah syafaat orang pagi Allah Allah sayang ke umat Gajah syafaat orang pagi Allah jahai adik tajak tak semara mulut Nabi tajak-tajak jahai abang tajak terbaca zikir berzanji tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi tanya berselawat kejanjungan tak kenang Muhammad Nabi baca zikir hiburan irama seni Allah Allah baca zikir hiburan irama seni Allah jadi Nabi sayang ke umat bersama di beliau hamdi sampai wafat wabah hadarat ummati Allah jadi Nabi sayang ke umat dan bersama di beliau hamdi sampai wafat wabah hadarat ummati Allah keluarga tak keingat kesahabat tak kepikir keluarga tak keingat kesahabat tak kepikir tanya umat yang keingat sabi-sabi Allah Allah tanya umat
yang keingat sampai-sampai Allah jahil daja tersemara mulut Nabi jahil abang daja terbaca zikir berjanji tayang berselawat kejajuran takkan Muhammad Nabi tayang berselawat kejajuran takkan Muhammad Nabi baca zikir hiburan irama seni Allah baca zikir hiburan irama seni